aya White reka twongere tubahe ikaze kuri Open Mind Rwanda. Ibintu byacitse Nyarugenge, umuriro wongeye kwaka hagati amwe ekipe ya Nyamukandagira mu kibuga. Ni Nyamukandagira koko aho iciye imaka ita nyuma yo gutsinda ikipe ya Marine FC ikorera mu karere ka Rubavu, igarutse itangaza transfer deal done yuko byarangiye rwose. Yamaze kwibikaho abakinyi babiri baturutse mu gihugu cya Uganda, abakinyi bakomeye batangaza yuko APR igomba no kuzagira byinshi igeraho muri uyu mwaka, abitewe nuko bano bakinyi rwose baje kuba batanga imbaraga zitari zisanzwe muri ekipe ya PRFC nyuma yaho Fazare iri kugenda igana ku musozo. Bigaragara yuko hari ubushobozi bari biteze mu bakinnyi b'abanyamahanga bari bafite, by'umwihariko abakina basatira ariko bataje kuba babaha. Rero APRFC nyuma yo gutsinda ekipe ya Marine ibitego 2-1, ibitego byatsinzwe na Kwitonda Arebaka ndetse n'umusore Ruboneka Jean Bosco. Uyu musore rwose umaze igihe muri APRFC kandi ugenda witwara neza, bakaba aribo batsinda ekipe ya PRFC. Ekipe ya PRFC ikiri no mu karere ka Rubavu, kuko nyuma yo kugaragara yuko bano bakinyi bari no ku kibuga, ihise igaragaza yuko bamaze no gusinya muri ekipe ya PRFC. Ariko mbere yuko wenda twinjira kuri uyu mukino wahuje ekipe ya PRFC, reka duhere kuri bano basore babiri basinye mu ekipe ya PRFC. Abasore rwose bitangazwa yuko bazafasha APRFC ni umusore Hakim Kiwanuka ndetse na Dennis Omedi. Bakaba basinyiye ekipe ya PRFC mu gihe kingana n'imyaka 2 iri imbere. Abakinnyi bose bakaba bakina baca ku mpande zombi, iburyo ndetse n'ibumoso, left and right. Bano basore rero Hakim Kiwanuka ndetse na Dennis Omedi bakaba basinyiye ekipe ya PRFC nyine imyaka 2. Ariko uyu Dennis Omedi we akaba yanakina ari nka full strike, akina kuri nomero 9, aho kuba yakina aca ku mpande zombi. Urumva yifitemo karite ebyiri, afite kuba yakina aca ku mpande ndetse no kuba yakina anyuze kuri nomero 9, akaba typical number 9 nkuko dukunze kubyita mu Cyongereza, akaba umwataka furu. Aba bakinyi bavuye muri Uganda mu gihugu cy'abaturanyi, aba bakinyi tutavuga yuko bari bakomeye cyane, kuko imikino 10 aheruka gukina kanyari udustatistike narindi kurebaho kuri uyu mukinyi mbere yuko mbagezaho iyi nkuru. Mu mikino 10 rwose amaze gukina, ndagira ngo ngutangarize yuko yatanze umupira umwe wavuyemo igitego, ibindi byose bikaba rwose navuga yuko byari biri kugenda byanga. Ariko akaba ari umusore, akaba ari abasore byitezwe yuko ekipe ya PRFC bagiye kuyifasha muri phase retour. Muri phase retour kuko urabibona yuko ni abakinyi bakina baca ku mpande, bikaba bigaragara yuko abasore bari gukina muri PRFC baca ku mpande, harimo n'uwatsinze igitego Kwitonda Arebaka. Aba basore bakaba batakarijwe icyizere 100%, kuko APRFC nubwo iri gupanga kuba yatandukana n'abasore 5, ariko n'abari bahari rwose bo batangaza yuko nta kintu bayifashije
aba basore bo rwose bagomba guhita batandukana n'iyi ekipe. Abasore barimo nka Apamesongwe byabaje kurangira Apamesongwe Bomor, hakazamo abasore nk'aba uyu musore Godwin Odibu, hakazamo ba Chidiebere ndetse n'uyu musore Mamadusi wakinaga ku 9, bo bikaba byararangije kuba batandukana n'ekipe ya APR FC. Bikaba ariyo mpamvu yamanuye izi ntwaro i Kigali, izi ntwaro zije gufasha ekipe ya APR FC kuba yashakira babashakira ibitego. Denis Omedi ndetse na Hakim Kiwanuka bakaba rwose aribo baje kuba bashakira ekipe ya APR FC ibitego. Uyu Denis Omedi muri uyu mwaka w'imikino yakinnye imikino 10 atanga assist imwe, narashobora gutsinda igitego muri iyi mikino 10 yose yakiniye ekipe. Umwaka ushize nibwo yari yatsindiye ibitego 14. Ekipe ya Kitara avuyemo ibitego 14 nibyo yari yayifashije gutsinda. Aba basore banahamagawe kandi bakaba bari no mu ikipe ya Chan izakina Chan, ariko bikaba bise binduka kuko n'ubundi transfer zo mu Rwanda zizarangira mu gihe Chan izabayo itaratangira. Ubwo rero bisobanutse neza yuko bo batazakina Chan. Makuru nari mfite bo batazayikina, bo n'ubundi bwo bikaba byarangiye yuko batazayikina. Ikindi kandi wamenya kuri APR FC nyuma yo kuzanamo izi ntwaro, mo kuzanamo izi ntwaro, ubwo APR FC yo irahita yigarukira i Kigali komeze kwitegura umukino ifitanye n'ikipe ya ekipe y'Amagaju kuri stade ya Huye. Rwose ihuye iyi match niho izabera. Ese tukibaza tuti ubundi APR FC bano basore bazaza kuyifasha iki? Kuko nimba nabo yari ifite nta kintu bari bayifashije kandi ari abakinnyi baje bakomeye, bano bo baraza kuba bafasha iki ekipe ya APR FC? Ni ibintu byo gukomeza tugenda twibaza. APR FC itsinze uyu mukino nta nkuru kuko Marine FC yari yayihaze kuko APR FC yishyuye ku munota wa 94 muri 95 ku minota 5 bari bongeyeho ku munota wa 4 w'inyongezo kugira match irangire. Wo bita Ruboneka Bosco kabare wayitsindiye igitego cya mbere cyatsinzwe na Kwitonda Rebaka. Ese amari ikizere yuko ekipe ya APR FC yazatwara na champion uyu mwaka? Ni ibintu bikomeje kugenda byibazwaho cyane rwose APR FC.